Tesha ni hehe umugabo abera akasamutwe? Ureba hano umugabo abera akasamutwe akabera kabutinda abera kamushamakocero. Akora iki se kandi? Aragenda agatereta igikombe kibi cyanyuma ariko Buriya wamunsubirije ko nge nta magambo menshi mfite yo gutongana nawe. ariko kiryoshye. Ntiwumva se kiryoshye rata. Aryohe habe gahambirwa. Tesha ngaho ho bidusobanurire tubwira ukuri. Umuntu wese musambanye mukundana arakuryohera boro. Brian ibyo bintu uremeranya nawe? Kare boro. Umuntu wese musambanye mukundana icyambere n'urukundo love at first sight. Tesha ngaho gira icyo umbwira nyine. Nawe wa mugabo gufata akabanda ugakubitira umwana ugakubitira nyina wowe wumva bimeze bi. Brian aho ngaho wamunsubirije ko Biryoshye roze bitaryoshye. Nyumvira none. Biba biryoshye. Brian weho umugabo wawe aguciye inyuma se mwahita mutandukana? Niba umugabo wawe aguca inyuma sibyo nukuri kw'Imana nago numva yuko umuntu mumaranye imyaka 2 3 4 kuguca inyuma aricyo kintu gishaka gukura mu rugo. Wowe ikintu gishobora kugukura mu rugo ni ikihe? Cyokoza wenda ikintu gishaka kungura mu rugo utampahira utanyambika ngo seruke mu bandi. Tesha aho ngaho wewe urabyumva ute? Nyine njye nkubwira umugabo yaguca inyuma. Ubwo se abikoze ntubimenye. Jewe ugiye ugaca umugore wawe inyuma ukabigira ibanga ukajya kubikorera ahantu umugore wawe atazapfa amenye ngiye nago numva ko harimo ikibazo. Brian gaho gira inama abakobwa. Ubwo bana bakobwa ngene bandi gukubwira kuki uryamana n'umuntu rimwe ugahita wumva yuko aje guhindura ubuzima bwawe bwose. Mama Sava ngukeneye iki? Nanjye nyeneye umugabo turarana. Wabuze iki se kandi? Tagumiwe bro. Sinabikimana se wewe kutarara wenyine. Bisubiremo ngukeneye iki? Mfa nyeneye umugabo. Ndagumiwe. Ariko hari nashonje. Mugabo we ngaduha ubwo butumwa. Nagira ngo mbahereze ubuhamya gatoya iyi ni inkovu uwo twashakanye yanteye andumye. Mbere yo kukuruma yabanje gukora iki? Akataranduma yabanje kumfata amabyara yakanda. Yesu! Amaze kuyakanda ubwo byagenze ute? Amaze kuyakanda imitsi iraturika yagemuraga amaraso mimbere mu mabya. Ntiyabikijana amaraso muri blood circulation mu rwungano nyamaraso umubiri wose ngo uzenguruke ntiyanakomeza ngo ajye mu mabya. Papa Sava abafana we bakugaye ikintu kimwe. Sindarongora. Nicyo bakugaye. Kandi nta nubwo ari ikosa. Nshatse nanabireka. Kiko kimwe nuko ushaka gusanga ndwaye. Oya no bakaba bari kumuhotera. Miki abakobwa babona ute? Ariko abakobwa muri bicucu nanjye ntikuyemo. Kubera iki? Tekereza wicaranye n'umugabo akakubwira ngo hari umugore nshaka kurya amafaranga mu diaspora. Bari gutekereza nabona mu Rwanda uyafite azirwa yigora. Icyambere se amafaranga se kandi? Yewe umugabo wanjye ari imikino Tanzania haranabizi. Uko byagenda kose. Rega mwa bakobwa reka mbabwira. Bagira inama nk'umuntu wubatse. Kubaka we. Ubundi uko wiyeretse umugabo ubukobwa bwawe nikagufata mugeze nyine niko bikomeza. Uko wiyeretse umugabo wawe muteretana? Umugabo wawe mu guteretana nyine niko bikomeza. Yego. We umugabo wanjye aziko ntakunda ko agirana imikino n'abakobwa. Ubwo ibyo arabizi neza. Nyine ubundi ugomba kubuza umugore wawe. Arabizi. Kandi weho? Kandi ngiyewe imikino n'abahungu turayigirana. Nago nabyemera. Yourself a season.